meka Asantehene Akwamu asem Asantehene Akwamu asem nansia na Akwamuhene aba menhia hemfie abechia Asantehene na ode shade sem ama Asantehene Asanteme nyina ebia na nim twaken da Akwamu ni Asantentem Asante aye obi a obi obema ne nchen bia oje na nkrofo busa se ba no se na se Asante kra no omama mre omama ne onkasa ne wonioma ahyetasa bera obiri konfa no chon se Asantehene kohia obiri konfa no che ya wukugwane wo Akwamu bera okohia no Akwamu no ose Asantehene bo se Asantehene ba be ni petitru pa because Asantehene na se ko fititu di kan ba be ni petitru pa ba be di akonya kase ewo Ghana ha ni wiase ha enti bera ofira Akwamu baaye no okonfa no che obiri konfa no chetoa no wa ha no mo abomba ya nwade pi na de a Asantehene o se yen kan Asantehene odi kan na onim amamuo ani amankyekireye ofiri denkyira ana okwa Akwamu ana Akwamuhene na Ansah Sasraku eche no ana otete no enti ho amamre amanne ne nioma osuan ana obasa abre kwa aman so a amamre ne amanne no akire no enti na wo ye obi a ne tiabo biu nimdifo na nyame ya ado no san bedi Asantehene enti sa abre na ye ntokwane akon no okon de gi ajapade ne ansase na Asantehene no se ko fitu adama na Okomfo no chi adama obia ombe ni sunkunim bia no ma na nya akwa o no ma na ye nia Reyide for ni bu se ye no akon adi usunkunim ye ya fa o se nia bra ne nyina ye mmom ne entena so ati ase enti e ba sa no Asante be ye akono ma enti na ye ka hospitality se ye obi o pa ho ya Ghana fo ade bia akomonti se Ghana fo pa ho ya ho nyina ya Asante Ghana fo pa ho nyina ya Asante enti omumfa wo nya akoa no ndo abeka ho enti e mankrofo ne gi Asante enti na Asante kasa mamani amanini ahyeta bebia na ne kofa bai ba ko na Ansah Sasraku a woni sabro penso se kofi todi kan ka bo mu na o se kofi efri Akwamu aba no na Ansah Sasraku ma no asrafo ma akoma apem yefo ni bu o ka so no anko be sa se ofiri baabi ba na o mo asra ni pase ma akoma 1000 ni eche so muni na chi mo na ho ban fa ne mra no o media o ye e ho no de o mti efro ho adum sisi ya da me ka se ne efro mu anumfo o mo free Akwamu ba ya anumfo na de o mti ne efro ho adum no enti otumfo ne Akwamu na ya ma na efe na we ne ase na nanu musua se bia Ghana man ni mpuntuo ne nkankwa ne nkyekireye ebetimi akoso na omamu ne nyina atena se asomdwe mu na bra ohene kasa e wo honom no ebusia de mu yentie kakra me feel something that I from what you tell me say from feeding chat from the tea I hope no one I'm going and Ansah Sasraku na give you sleep from on a day the time from fire na Okomfo Ewukuba oye nyam de man propose so wo mu ha ya ko sama na man Ansah Sasraku so no go me prefer me better from the one I'm this year Ansah na wo no wo che bo se de bi baba be ni pa to se be e wo ha na Ansah Sasraku ni ba me ho wo tete ni so e wo ho Ansah na fe go for ba go na man yes me fa me uja be kwai e do be we and this job had in the coping time was one for me bra job yes I'm the group of boy and I'm the group here job on for e ba ya eni tagraka he na wo na to sem na free ba job but we insha ya na Ansah Sasraku te ja me kwai no job no de comfort ka ho ma ni bi do he na me de ti le Kenya mumi Kenya mu eno private net ka party nya be do and na me do mu oba ye me nya kwa me ma ho bro o te kuma pa enso na de areho na de share every one month ni aba we ga so ko de do Okomfo so tell me na person me be bia we Okomfo fra wo ba ho Ansah na be ma ba